Miguu saa nyingine wanatengeneza miguu ambayo haistahili. Hizi magari ikienda ikishika moto inafanya bust. Kwa sababu hiyo accident ni kama ni hiyo bust ilifanya hiyo miguu itoboke, alafu ndio hiyo accident ikatokea. Kwa sababu hiyo kulingana na vile iko, dereva alikuwa amestamili gari mzuri, lakini kulingana na miguu ndio nasema serikali iwe inaangalia kwa wale wa KEBS ambao wanaangalia vitu bora, kwa sababu hiyo ndio inatuletea sisi kama wenye maroli. Hiyo miguu inakuwa fake kabisa. Hii ni highway, inaweza wekwa kitu ya kusuhia hii barabara. Unajua watu wanapitanga na hii barabara kila saa. Kama ingekuwa imepita na watu ingekuwa namna gani? Kwa hivyo naomba madereva au waangalifu wakati wanaposafiri ama wanapoendesha gari au waangalifu. Mtu asiendeshe kwa mwendo wa kasi sana, aendeshe gari pole, ndiposa tutiwe na maajali kama hii. Watu wanasema wameangukia, watu wamekunywa maziwa hapa na pale. Wengine wamechukua hata maziwa ya kwenda kuuza, lakini watu wasione kama bahati sana, manake mikasa kama hii inaweza fanya tuposete watu wetu waage.